Thirikari ni rombetwe kubangania uria bombekia kwathura kigina kiria kiombekia kuringa njeki ana baria bakurukaga bunene kiri KCP ende baumite nja itina umbani bwa kubakinya sekondari bobone kuringana na mwarimu wa tene Nicholas Nyaga uria ni mutongereria wa gikundi kiria gikumenyeka ta Watoto Wasome Initiative. Nyaga arite kagita kagutethereria ana baire baria barathithitie bwega kiri kigerio kia KCP ana baba nande bakarungamirwa ni gikundi giki kenda gukinyaniria iroto byao. Areka bweretu beyete kurara skuru. Kwa baba supported, thank you very much. Mungu awabariki sana. Bweretu kinya skuru, I promise to Watoto Wasome Initiative ntibaringanze nkawa kandi. Tumno nontoba murito ndo yerwa mwankathaai ninkomenya agathoma na kuluga ubonete ibwega kujukiana ja baba mwathani abatharime na ete na mbere kubongera inyambia gutethia bangi na bangi na baba inge bakurira ina society batekomba gwitethia lakini ratwona antu ja baba bena wendi bwega bwo gutethia ana ja baba itokugwa society ni gukura ino inkatho okuma akiri imwana Justa urakinyithitio cukuru ya ari ya Amawa na aithi urakinyithitio cukuru ya ari ya Nkwene gukurukira gikundi gikomekana ta Watoto Wasome Initiative kiria kiebumiria gutetheria ana baba bairi bathomagira cukuru ya primary ya Kanathu na baithiro batena wirigiro bakwibungana cukuru ya secondary no ende baibumiria na ende atongeria baikundi kibakiuga kinya antu obaraba egobombirite na bathomagira cukuru ira bathomagira chokagira kaire ne kenda bomba gutetheria ana baba takwibomba uratukuthithia ne ana tukwa ndaraja ya kuthungutha the other side is success na with the hope that ba succeed maishene bomba kuthithia bwa maishene yo bakomba kuria luni yetu baete bai kutethia antu bangi bara bakethwa bena thina ti batu tutikwenda utethwa ndibo tutikwenda anything mantu ya maingi katukwenda kuona akigutetheria na ara thirikari kuremerwa nontu thirikari itikumba gukamata antu bonthe ana baba ingi muno bari outside bakurira nontu kwa fees na antu ntu batu bakaura bautetheria ana baba bakaura na uba yamba utheri na antu amaramari na nthe tweteta bubwaya inkwenda kuromba old boys na old girls bawa primary schools bara batethukire na ba succeed in life bachoke mashukuru yo bakayugiana untu batethia bakomba na boginya bogita another level na bonde nkiuria especially ndukembethe no tutaikundi getu twi ne gikundi kia young people no mbodi twasuire antu baba gukula especially babethiritwo bege profession ya walimu kenda bomba gutugwatira tusisalambalatike ninkuuria antu bombe kwiumiria gutethia na gutethia gutienda gintu kingi nontu cases there so many na tutumba kuyukia jionde nkuruki yogu mutongeria wa Watoto Wasome twe Nicholas Nyaga aithirito ari mwarimu kwa gitarira ja kenda kuuria thirikari area kulelia muno ya utererwa public financing in education because nafikiri kuna gap. Ningependa ikiwezekana basari kiti irudishwe kwa mashule, walimu wakuu na kamiti ya walimu ukiwa na representative ya board member na PTA member, ile annual capitation inapeanwa kwa mashule, kuwe na vote head ya basari. Walimu wakuu ndio wanajua wale watoto wanaumia. Walimu wakuu ndio wana interact na wazazi ambao hawajiwezi kila siku. Mtoto wa maicha bongo ibo kona kinyabia korebia bia kiu bikorema kele fees ya mwana so kankoromba thirikari ya ile kwa undani kabisa ya buracha amani ya kuwa manto ya basari ichogwe skuru no ndu tukumenya ninde cases ende ya thai ikametere basari karinde obisine inyeka urwa ya Justa kethea ina bathoma irete menya lakini wetu ria arimu itu tukuchunkona na tukathia tirana bara no ndu nya cukuru batura kwa wa remission Kumegebe North Western Class Chabare.